Tingin Paing ko, Hey, kewo, klamalap, kaksakin God. kaksakin God. Nakada som usi penner si makadam tang si metlas nge, kepel singe. Hey, Tiger ko abangan, nanak manas like, share, live kaslo sa kepel singe. Nangay spell ay naon met na kayo las ke KahsInKol, show lasa, we met kulacnsap lowos ay Paing ko may show luman. Wana ko usli tiger singe, like, share kepel singe. Nga tigin na flok na wiowos ke ketin pel. Tigin, finashon sa kumain, kolgot kepel singe namnas. Paingkat ke. Namnas met las Kosrae, Paing kom show luman, share. Like, share. Tigin tayo share logo. Commute. Saflah bele fallonger, klawalap, first na mit. Manlap. Kaya, metlas Kosrae, kataga wiowos uyika, taga nag-laysin aksingalo ke kota singe. Next week, laysin singal tolo. Tamiti ka da first na mit, taga, wala na pel na kayo wasyak la pela. Yakla unso ko, nagat first na mit. Narakipel singe, namnas, wikat king oni ni kesla, tagat first na mit. Well,
Kada sumnel tikin tres kal ke pelchinge landa kay kesla pe lasho kesia proe nakat fata kana ke announcement tikin painkom Kay wo le Mr. Liban, Paing kom, elos na kay wo ma uchak petarian, kaksakin gat, wana akademi loman, kadispel si ngayon buwet okle, sangkulon sin kat fakat chidwe vas na met. kulong Katala di manlap. proy, okay? Kat pasta yetom, kat flat lash, kat Moul si fanna, kat la leprem, kat la laisi, kat la check-up, kat sisya, ure katle, e ako katle, lang silom na shesh, katale na akilin kum supaya mawin kulo si fannan duminta ka misya cash mo ito. Kumayepe, sa palik mat saplom na finfela, in fakalik ipang wasingi. Siya soon benches finan Kosrae, kat kulon sin mat matalash nga gelos siya sa fashikan, in kay naksuksukye, sangta fay katle, misingi kadasyan kadashuyan, we fakik ipang wasingi. Napay nagkimatayang lash nagkikaslom, in kay we fakik kaya KahsInKol. Kat pueto klen gesesum kat lash, Kishpen kat mwet, ita lash a shikle, ita. Panagat ngeshekom, kikadalan kulacnsap nanak manas, o kaya mangan madalom. Kala nga madalom in kolgat ki mana kayo makadakfashi. Ana ki mas salo makkalemye, yen na kayo walu otolu ta kaya niwe, in fall na kayo lang silom kumayo pe ashwe. Paingig, ene na lash na shum kay KahsInKol, kumin kain awiya mo sham nata siya, kun kan second line CS, kun kan akketeyac na me fall, in fall ke alla sin kan fahk ke peng wasingi. Kat fototo le, man kat molin met penganalen, dagat kaksakin kum la lang silom na siya tui, panan kumurek makin kadin wi fahk ke peng wasingi. Kadakulan fast met ke pelsingi kat papatamasing siya, nanak manas lo sen full was kinuktuin maunlom. Asa pay kat le kat in fahk kaslom. Kainem, kat kulo malap na siyum. Amen. Namalap, pero fok na room, na Mr. Liban. Tikin kulong manlap in wela proisen katlong onsukonge Kat, finko namalap.
Tigin, non project. Okay long, kalamalap. Well, kal mitlas Kosrae, nga tigin pange, tigin tres kal. Ako me nga wala ni nakala tamlal sibuyash nge. Tamlal Paul Charlie, spread the word, keep up the good work. Kulo man lab tamlal Paul Charles Luman, kulo man lab ke KahsInKol akketeyac. Na mitlas wiyash pa mataka be wikat ke pelchinge ma sonal ke comment siya namnas. Oana tamlal Paul Charlie len taga likiyac pe kakusin taga likiyac pe siya comment ani nakketeyac kat kayo. Kat kulo man lab ke pro ni kesla takar tigin ke pelchinge. Nakada fast na mit na ke announcement kamasit luma in nak first year ke pelchinge yo. Ikatin pel na ngata usi slide na ke malutu chinam chingenge. Ta ke pelchinge no na pel na gaywa. Kada we met na gaywa lash Kosrae kaksakin gat ke Moul lash kai sie ke Moul wo na wo lena lash kai sie kata ka si pa ko long kas Moul la ke pelchinge. Ka true malala bevin de god kada wang kad ene na namba kadin fung yang na selin pel na ke Moul lash. La KahsInKol inga taka len na kay wash ipin me polo kashi taka ke pa polo kaslan ka din akketeyac ka kashi setup na wo si bange na tigin tres ka lila masinge ye tigin gumara me 2012 me committee 2002 stak do Now. 2002 pel na lele shi taka taka liye malutu chimjeng we kapashlan kuno kon nga kada summarize ye lieta na la kung mutawaek yes 2002 ka namisenge langkalang paklan yoklan got ela cross me even na sin met na gawa fail elang si got masifan agad we met na gawa ke Beijing kaksakin got ke pakuten langkalang yoklan na siya shi me kat kena ispelay na lamit kulacnsap wiowos ay nakalin met na gawa lash Kosrae ke Beijing amay pangay kas foto nakalin announcement na pakukuslingan even goes ke me like share ya live cast lowos met nagawain liip amay pangay kas foto to insang kes la pelo pelching sang pelo na siltikin treskal dan dagara from ni kes talal we pine lala wasi lumay na utaga peke pelching ay tigil sang nga si bakal mo ni masinga faket tuesday tik mutan wiers ma kulacnsap likiyac kai silen ke Facebook mantini ke chat te goskon kon soka likiyac woske me akketeyac ma tigin treskal en katlikiyac ke tuste inakyokye lo malap ka aslan met nangawa tigin ngan wi ko maklen pet tam tay lu mata likiyac psalo stokal tamlay poline tam dal pe o backer ekayo pe akollah wi long cash Moul euros akketeyac na kayo kuno manlap tamdal email ta Hubert ekayo kuno manlap long lash penashil leminister Hubert belchinge kada sumral tigin nan tagarala kashelu ke belchinge tigin Kalamalap ngan wala limit silipan in kain pain ko sa kayo ma tagawigat ke KahsInKol kadakula ka din fast na met patagtashik tagala sa kispen computer glitch luo mash tasak taga dinge pacl fast na met panangara me kaya de fast na met kasi unsa ko ngayon sa ang katwak na klas at fast na met ka din nawi ka din na kayo matayang na kayo lo manlap nga kaksakin kat ki rela wabulan kat na sis ka din kain meta kain isid beta ka akfashi mang
Tigin medla supwe siya bangan. Cold and voice. Okay. Na unsukum del dia simla malana Piang siya. Mungkulo malap. KahsInKol. Kena ushe first met. What? Kada ushe slide dash back as makin got ke Mwe Read ko to makadash kenge lesinchi makadash kenge nagat fasum na ke kada ligiye shilbe kalmani lesinem tolu makatike ke tustea na taga summarize here na kuno kon ke mante na ke shet te na tigin tres ka le taga ke me context we me akketeyac na ki blue me fakaloye ke tustea aro kulo malap ke arslan man na ke wa pang slide mga tram kine koto singa winter quarter unit shaft la ke koto siya pange nakadash ke lesin singa luo shie to ko shane tok ma bat shie to ko shane tok ma bat na Moul ke to ko shailan god pagadash kenge pa unit shaft la singa koto na phone singa vingum sumwi Sunday school ke shenria dal siya kla me si fe na ke koto na phone singa December, January, February na kung siya to ko siya nagtok mapat-pat. Na unit actually siya pangan, Moul ke to ko siya ilan God. Na vingum dali laisin na singal tolu para la koto na phone singan. Katash ke unit shaft na, laisin na singal lu. But first na mit ke laisin na singal lu siya pangan, Moul shaft la. Meto singal ya, for singalon kort na ke tolu ngol. Na bangay unit siya na ke laisin singal siya singal tolu. Next week, kada ka kaliye unit actoling singa te kaliye pa na quarter singa na mutawaek ke spring quarter 2025. Na bangan laisin Saflah o laisin singal Moul Saflah. Mwe Read an bangan na bangay kitax ke Mwe Read singa. Foslong lakos. Nga sifilpa fahk efusers to soko kemel in Saflah ke matan soko ninal likiyac met catch-up in likiyac na in Tokosailan God. Tu krit fosnget la ke senrian bangan nga sifilpa fahk efusers to soko kemel in Saflah ke matan soko ninal likiyac met catch-up in likiyac na in Tokosailan God. Sifasr sina ke senrian ngan in we lulap sim ke week ngan pa Moul Saflah ke senria pa managawa ko yurun God. Managawa ko yurun God. Mwe Read na ke an pabenangan meto singalia for singal tolu na ke tolu ngol. Na bangay ngasyan lesinem tolu makat akkalami ke tuste akat nisi pa akkalami ke pelchingin apnas wikad tawa ke apangan kona masap ke wala yang mata chi siya ngay sham kun. Mwe Read siya makadakkalami ke meto singalia for singalon kort na ke tolu ngol nga nakkalami kata masap ke Old Testament na pangay siya me lesinem ke kadakkalami ke tuste akat in kona yakla masap faka chi siya side ke Mwe Read siya ke meto singalia for singalon kort na ke tolu ngol. Akluo akketeyac la me kalme ye ke chi siya fahk meting fatok talking famet tok famet met fatok kadali na ke Mwe Read siya ala kalimiak wo tigin tres ka daga akketeyac me kalme ke chi siya fahk ang tok famet met fatok tapnas long na ke akketeyac tigin tres ka la aktolu Saflah yan lesinem an pangan konoek oana siya kato orain paye urine God ke Moul lan siya met shuk kasolan ngan matal in kanaus la shukosok la liki ngasip kalwini na panas konoek oana siya kato orain paye urine God ke Moul lan siya met
shuk kashalan kat ngan matal in kanausla shikosyak ladiki kadalla kalim lesine maktolusinga daga kalim kakketeyac tikin treskala na get mariching archie force cash up mataga shuk sin Jesus la mengera ngafais Moul na lo sumo or malalabay sang Moul la na lesine maktolusinga kadin soak mars yours kai si la kad mo or mo wolas mais kad pan mai sang modikat le me kad palakin ke mo las kai si mo pasang modikat le kadin kanaus la kan nanak singan when bottom line of front tikin treskalet kakketeyac na or malan Jesus Christ mo kena pakain sang modikat le wengan or malas kan sang modikat le na kan nanakangen pa kadin liye me lututsinge orong mo lututsinge lila as kain nanak singa shesh katin shuk ngan madaling kanaus la kain nanak singa when faith alone in Jesus Christ pa modikat le naka tram kun get to stela if ingat mta genuine faith singa lalal fungi na pay singa ka partner on God na product lan lalal fungi singa da or mawo ita God ta kadin kalim kela salvation singa ta ko run Jesus Christ mo kain for lauli ak lalal fungi Jesus mo kana pakain modikat le kadelia tram soko kel click force cash up singa el shukla or mafka or mawo faka el kain na rain sang Moul la apart lesin maktolu singa Masang pela na siya tikin treskal lang daga yoke. Tuku nila yoke ma le kalwinian nagat fasong nage summarize yan mantini ke sette nagat siya basang na nak yoke te fasong nage context nage iplalap luo mala daga akketeyac pe. Tikin treskal namnas finish nagat Aspet kumakalan ka? Oye, alla po kantel na po ay. Gulo malap tigin. Gulo malap ke sidal kanya non.
ke met kulacnsap lars we are financiado alle Srui kaksakin gat ke pasha wobo Om to kan suya wige man nga siya recordi. kulong mal Paksilong piya nga nagi maluto chinga nagi mulalasing eh. Kan me ba me wangan le kan siya nga rala sutien nga lom insang mulya lang ng siya oko. Anyways, kulo ke akalimilong kilesin aims to lungan. Apaiklem ko na in ko nga finshak mo kumin kan flogun kat la uskat me usye surmisation ke man de van ke set na ba ta we kom back introduction context and nga we kom in alena oko ku nene I a pangon met we are hin ke magatash ke nga na ke makalem ya nga si fe na nga kat introduce the standard lesson commentary ko fue in kaksakin singe ke 2002 February kinga uchak na the church ya na ba na ngali lapan cash of PA na ba ngan ko fue in kaksakin si mga direct maganin sang ikoye kasek kan fahk ke maluto da we mama ashiru was pean klamala pelang flow na room kulo malap tigin ngan we kum agalan tamlal si wias nga tigin makil tolen ne ke wo kulo ke Moul lars kya kate wo kulo malap tigin tolen ne okay kaluna tolen ne okay klamala at nga si pem mispronounce it okay kulo bye kom jam okay well wana rakalamia kampare if you not smash it do nga tafung leke ko total leke nga latfung pangatigin treskel lange wana uslinge pe tigin meki langen ko tamle share elos arpege milos arkan to ke belchinge sifilpa spelling fine mat na walas wana tigin treskel lakalamia ga to we go spellu in week shina me even got line na semester na phone siya baka di ako din siya besoin na kaya in couple weeks spring ito ka lesson tolu ba ito ka spring when na fall when na winter katas kaya na when orit na tayo lessons plan kataka na loin na kaya we na fast kailan na kayo na when na tigin tres kaya hindi tayo kaya 2002 I'm tayo 2012 gosh now we bet me Bible study software ma aspect kat research li o some shoot tigin megil aspect ma singa ngin na giving um the last kasi siya ma tigin megil tigin trace kal tamal share lima ale me aske o yang ngin na sing na ro fahk la ka pangalengan in we or makin mga nakyok ye me may nagadin na ka pacl yok tigin na kay wadin Moul kan kat me kain alessis la inchi fashke tasak ta ifin wain kapashe kain shias kadin alle sang in shias in Moul kan wana tigin tres ka lakal me ka sham nga gum som woyak na ron god so kas nga ta ka uskum kan li relationship lom na sin mayet asom rewind ya si belong di ti la ke tu stia siya nga recommend mo ko sin rap alle wang na pa ma eushe wang source fin fella singa eushe makalim na ke relationship singa vertical relationship singa na run god na horizontal relationship singa na sin met na kay wama we come across in our life in full way singa pa Jesus Christ sang na pa Moul la na in fact lang si singa na kataka na ruos mi singa ke ben ikektalan pakotan yoklan kat na siya kasi yok na nga we ko was mi singa ke ben pakotan yoklan kat na siya ikekta na siya kasi mas finen kuam nga niya na pa la Moul singa pa in na kan shuki meeting pel na kayo pa yok siya pa met para chi siya ilta ka manil talaga no fun na yun na got no fun na yun na wangin siya kan siya na muli katla wangin man kat na fun na may kulo kat na fun na foto la wana rom sapta tolu fastong tolu akalim na ifin kat foto la kat te awli aki shusta kang man god
Rom saptaon korfosnong tolu akkalem mo. Misha, by witches of sin. Naro, mutawaek yan creation, God ilitatar, ilpechalal, amnesia, liyaman na kayo. Ilitala, kung nga, katinin na, wen natal. Kat matal si Paing, fok, makulukatigan sumnaron. Oral, supaya mo wen natalanin, lang ang phone, makuluklan fel. Katin ilyak na rin God, Papa. Now, with that being said, katagal na kaya maluto chike mantia, si Fesha taga akkalim me, katil ka lang, nasin kayo. Katil ka lang, nasin kayo. Generous to all. Generosity sila nga katikain shikeya. Amasi kat akkalim kaya maluto chike mantia, nga akkalim me polo kasi tokshalan kashaw. Pel ikalong likiyac katong likiyac ka takkalimia. Kalwaniya polo kasi nga. Meto mo kayo ulit makin. Having got liya na bangan na audience lala may choose. May choose pa meto ilsum na siya nga. Na chisel daga strictly audience lang nga na may choose. Fat na siya matamalutungan, sum na rin may choose, may sum na rin Gentile. May bangan, siya mahal dagal kaya. Masaya siya nga, daga kalimya ke Old Testament. Kaya Lucian, century cash. Example, ay siya, daga matak, sambram ganal, masaya siya nga kaya, yay fuko makata, sum, metliki chisel daga isusla, masaya daga isusla, Bethlehem. Kaya ay siya magayin na, may pacl, siya nga, daga samon pa. Masin na pa. Samonyak, okesben lutut sa to masikyakin maslon 400 years of silence nga taka. Elo smut ko masaya si may taka nga taka te free el laliki choose nga liki Roman. Siya may Rome, government Rome pa ruli fella siya in Persia. Now they'll expect someone in the kanate usyal laliki kayo elos palaking. Masaya siya nga Jesus Christ il daga mo nga daga in Moul ngunumtel wana chermaya tolngol siya akalim insiyan mwet pato Kosrae siya nga na akalim ke me oya nga me Moul lan mwet ke to Kosrae siya nga Eşiyeli na Moul si Milos liang ka Moul kin pech machisel taga rodlu tutlang wana in taga ang katata tok Moul si nagyato ko siya singe inanin kadin sang may ta in taga metigigat pange to ko siya si machisel taga ikesta na sin may tala Elchatok famet, elchamet fatok. Paki tak shebet mataga. Nake foshingalon kos ke malutu chike mantiang. Akalimila mal na kay wa mampalakin ke Moul chinga. Kadindi o yeshilan Jesus Christ nga. Lail kat sifena el takalaman taka in naman mait siya kalainsap ni kel en wakipen na el fin shaksine. O yesil relangan pa, el sang may tayo takametrel, el sacrifice himself for us. Na ifin katash kaya o yesin nga en, may ngan sinashish. May siya wo sinashish. Kadin siya som iskatsak na met, mo kad woligi may nga, kad or makin makatil sinashish nga in akkaye met me enina mongo met enina nukan oyang naro chisel taka mtakya saptalong mo lil taka in akyo kiliti lal ke Kosrae singe palor makin popolyak sunga taka akketeyac as met keto she ela so mushe met or ma tang na kelutu tang singel som
Na toko yang au ya el si person. Au singalu, au tolu, au mekos. Ta uche me ta tang na som che lu che uche me ta dalin che le na ke silver che in sa moli or malalos ke len chingan. Da ke example on kos ne ke lime kos ke ko ipin silver che when ama is commentary kas ka commentary akalaming ipin silver che ke plan pel che ma chi che to pol yak chinga pa which che ma fal na sin met. Na met ke to chingan som pang popolyak chiches le akketeyac popolyak singen reflect la me forgao yen to Kosrae in Kosrae singen na wana keyword che to ke sapta me singalia fostongo amit purpose made in pelinge efato amit purpose to in pelinge elo sefa made digin treskel le ga akketeyac ka malutuche na msingen I think that some na kemal lutu chinga riti piang ya foshinga lon kos kemari chike mantiangan akalamiet na chisha el fact oing elo sheto ke famet elo shemet efatok na kade liye u lime kosma met kato singa so mushe nain me feel la losanin karingen rep ma lalos korep malala ushe me da taga elo inchishila na ke silver she ushe akluwa taga ke auya ta shakta met kato siang som we or ma ngai fa usod molo falche ngai lo sa krisom usi ke action lua som or ma ke molo falche kate ngai usod autolu al make weapon na ingena eke latari or ma el bangun ma meta el sap met kulacnsap la me bangun ma uli me gos ngem ta ke usi to ke usi ngata ka ul me gos talor ma au shin na modiak na sinusingan silver shit weapon na ushe meta nakat tak non kana ke ki blockaching of really being el chetok famet el chemet fato panga aden me tok shine ka shao shin chisel remakin popolya ken akketeyac me Moul ke tok shine ka shao shin ushe e meta liela uakti me goshe I silver she wana wala yang na sildala na los expect mo e yok kato na fast ni pelos itakang pena mas me kato singan promise mo e bang whiches ke work malum ke line phone sing silver she pin silver she na los torkas kasha ushe me tam tak torkas kasha e faga tolla len na phone she 2 year fat o ushe me ta ko rep ma o she na dali spena mo go she pen na pange popolyak si mai na ka ali kes na si kom pape we pena listen me aklu she maka tram kin akda me kan me chi she el fa mo el chemet fato el chetok famet tigin treskel da ka akketeyac ipsingan tatakan na ke malutu chike mantengan akkalemi o yesinga fosingalon ko akkalemi na chisel el fact oing elo sheto ke famet elo shemet e fato pang oyen Moul in Kosrae sing Kosrae the kingdom of heaven na I think that lamon na ke Moul la sa machine met mile so mushe na ke filan ngan met Christian met kulacnsap met lalfungi met kato singan na may mapakad el ta lo ko rep ma fahk nag-malakum met Christian machine tala ko mutawaek niya tigin treskel tak tram kun 2002 and tak taka na ke kulacnsap or makin me Senate lesson commentary nga taka ke 2012 la ko mutawaek niya e molo si fan na la ko takam tay ke awon koskel tu nga kamait ngan taka may ke awon lime kors molo si pa na ke to Kosrae katching me molo singan eternal life keyword na ke malutu chimsing pe pang eternal life la kung kulacnsap yaton ngon ma it's the same thing eternal life tekle na melas ka din taka torkas kin molo kat complain na ke gracious na ke long kalang yoklan katching
Ois, sisakluk, namna. Sisakluk. Inge na off incoming call siya. Nakatfulot na ke. Lakumure ma, kulacnsap ya ngol, kaya lam ngol. Liban et vanam tawak misheng kulacnsap. We're coming across the same. De pangay lang kalang pak ng yoklan katsin. El gracious na sin met na kayo, pasifa na ke mantiang. Kadil kalang na sin na kayo. We're evenly across. Nake pakatang yoklan kat, nake eternal life sing. Naraga true kaksakin kat la. Katsikat kalan sa pinga. El kat wo, el kat even, el just. El denaw, el just. May lulay la kaya nga, man nakawais. Evin kumtaga nake Moul sing. Kume fais mon mapat na liye la. May kato sing el som na iyan kakao. Is may ito. Papa nga siya may nakating kalim ke kulacnsap siya nga. Katle aro oya la ni keslan siyong kung taka na ke. Or ma siya nga. Nangalan yung masikya na siya. Pangakalam niya piya nga la. Atu wiko wasin siya nga kasmin pakatan yokman kat ke. Tata mas sila Diyos Mary Castro finan kuwam. Kasi siya siya nga kumakol la. Ikat na siya nga. Ala pataka dito lang. Ngayon na kumulaym. Kaparang asin siya nga. Pero nga kain Moul kin yok, long ka lang yok siya nga. Lain na kayo wala lalfung ilang ay sum na ye. Te makadeta ka, or mamalas ka mema mo, masing el kif siya, pakatak akflet siya Christmas siya, may sang siya pang. Nakatsum na kaya me, tuste. Elo siya ka lang, e aking siya wiyak. Elo siya ka lang, e aking siya wiyak. First, me, siya na kaya ke sokas long luo pata ka. Tikin tres ka lala ka tayo wo som replay ya ma siya. Som replay mishing siya belong akketeyac lala alita ka. Kaya kat muta kaya Moul siya lash nga. Katalya ina na kan kalam kaya na. May siya patash kaya nga. Katla siya makainan ta ka. Patya na siya snake revelation. Every saptawan ko siya kalam nila, sort siya pa, katla siya pa kadinin na kadin sang line, el siya kuluklan na, ka kikiapal siya tanin shufershkas. Patya siya na si snake revelation. Na so ka sa ko, inak kalam niya, akes makinyagat, aklan man majigat ka Moul siya. So kas, ngayon ko in Paing God, lutikot, Moul, paya may nakalinas kaya. Nakadali nage papa siya neshi nage foundation siya matlik siya na tuyak kaya. Kung na eving nga papa siya neshi, ang atiliti kasnan God, klik siya nga na matayak te, ya siya yalal. Papa pala siya man nga. Nara kadin nalang ispel las kadin project lik natas nga yok tingin na kadin feed them with the spiritual food. Me, pakaslan God. Akalam ke fosya mo, kumin ka lang, kasha met sa kasha, ke may mungo nom, na efa akin siya kumbab, sifa siya taga kaya. Dahil vingat liye Moul ke toko siya siya, pang oya siya. Moul siya katash ke mo siya nga. Katin loy na ke may dinin na. Pang sokas main taga, akalam katla. Kat taga Moulin tawon na siya smakay na, ke Moul siya nga. Kat taga, when na Jesus life all his glory, el dagain usye me takotin siya nga, met nakawan Moul. Na kaya katawas ke ma siya nga, taga liya sokas nung luwe, akalamila. Kume fin silela in maslon elawo, may kasha, silela elawo. Silela elawo. May kasha. May kasha mga kadataga liya na kaya, maluto siya nga mo, me, tosto, siya tumote, sapton kos. Kato may kaya Moul siya nga, siya sa kaya may kasha, elos mahal ka nila, lash kat siya.
Paing kayen mit American. Paing kayen mit Texas siskakne. Kasha pa ifinu pele, nakatsang kasha pinga taga metiki katchinge, eta ekla tala trisilla. Namashinge elia. Come fin chilela in masno nelawo, e mai kasha, chilela elawo. Pange me maliti lan mit matakain akkaye. Nga akkaye tlikndik, akkaye shawlash, akkaye mit Christian. Ashmashi mit kasha me mit skasha puena shir, katilla la kayo. If inga tumlie, tolla oye nge inri di lietana, kasnge matakain akkaye kat ke Moul sing. Moul lasha na shin mit kapash, wana tikin treska lakalami get to stare. Our relationship horizontally na ke mit talan lash, ka whoever we come across. Katidak faletilim ka den she posishel, na kume fa cash up, sanakin yak, a less small lum, pange. Kumto ka ak faletilim ka den she posishel. Pange me shamshamin me lan mit matin akayekat ke Moul ke Kosrae singe. Kosrae of me Kingdom of Heaven. Kom fin lang si Moul na fastly me kashub. Mashamaslam me kulu ken kenik lados. Kankin makulu. That's just the bottom line. Tutina sin siya taligin kenik fall ilan fashke na ke el matala el fash tie fastly. Kashin lan min da kes makin yegat na ketlik natas. Litina sin siya taligin kenik fall ilan fashke. Na ke el matala el fatie fastly. Aksafela parang akalam ga fosya kumin kalang akasha mit not sakasap ke may mungo nom na efa akin chuyakum na molom ke fela singe me papa na katil sang na siya klik na talinga ke Old Testament pero los arfisi me I pelin email los nga mapatat lang dante saka tandikia na men stranger kamit in and nalos. In other words, insyo minan kapas na kamitin no. Pang Kosrae sing, pang Moulin Christian. Kumte elosyak magana na room. Kum kay na ro. Tasakta temainchiwo pa ita kana kya. Tasakta ifingkum inganin sang pasisya lang kite met enina. Mainchiwo ita ka. Kume shun mainchiwo. Na chicken nan ka forcing out jama wangan ke mariching nga riti nga lie nga mo na kadin long sisla mo chama in chevalet na efa wangan le akakain ame akulukie shin shi pangan pe shit sokas ko blockas mai na kadin ditikat svena sang na sintalik natas kadin sisla mo chama in chevalet na efa wangan akakain ame akulukie shin shi na vinga tun singa lieta na efo katash ke sinful nature singa na met siga lupufen je bang Lucifer el upele la pride la in chefalet la le ke yokti gigan harakate lukal la we tafo sie tafo tolu lupufen elos pataga principalities lan fella singa magat shigen shufegas in pelnagewo shufegas fakaka de vingat taka foundation lasha ka tuke kastan God. Ekofla leta ka de wana ma shufeya Jesus ke yen mai sise pel tolu elort makin kastan God ukalalek papena katash ke yen mai sisen fela senge fela kulukse yen mai sise bradash ke na direction lasha taka ke sokas compass asmet ma direct iga dingen apa kas Moul lan God. Kadin deputatyang nage landmine ngati explode tigat masyal. Ana tikin tres kala kalam na ke wikimeta. Wednesday look sapta on course foslong na ke longol. Me on course akalam me duty beatitudes ke chisha la kalam me mta ke fos long na ke long course I blue ka kalam me ke tustam. When she wo
mwekeo mwashur inche wo mwashur akademie peke method me kos fosina kishin lu akademie to Kosrae je bang akademie ke Wednesday Tuesday mo it's up to you marching at the shilen lan mwetche de eving the shu ma lan god it made main shu mo kana the ke evim te shu na mwashur the ke the bang me lutilal Jesus ke finola sapel me kortin ke course to gonna get gospel lalu to gonna get in force na gaspa force long na ke long course we luti shaya when akademia audience la look ne to go ke gentile mit gentile I wanna metal strictly mit Jewish or masaplan moje dakang ben na ke multi la Jesus ke sapel me kortin ke course ke meto look manarun gentile or to saktel from kun to Kosrae je van na pen to Kosrae inge me kingdom of heaven me to re magen kom to kanarun look tanel or magen to Kosrae land god el from kun ma van na to sakta vingat ngadeng die me o yang inche wo ko skar to Kosrae land god malowos watching at akademia kalmen matching ba inche wo lo skar pingon to Kosrae land god famalos na me kalmen matching skar pingon kalmen bagat ko te likiyac life ng lasing god si fena gat ko likiyac no fon life ng laske akollah god kat skar ingon or kat completely depend na ke or malan god through his son Jesus Christ kat ko likiyac life ng lasing el kat ka na life ng kat si fena sham shoga shok sing algos fos algos na ke ya kat in the life ng wana si mwet to include us kat in life ng Jesus Christ mo kayo pangin siya po siya pangin ito la kung sa cash up na pa kung completely depend na sin God may akin siya wuyel akin siya wuyel God large kaya kat dito ka mo kat kanchi fan mo if you got mo kat kanchi fan take care of our own may assure pa ito ka kaya area pa ito ka kaya kat kanchi fan na kaya Moul sing mo kat tika man makum tika mo ligat la si fan na kegat takam na ke main chi wo sing keshben ikek lan ngon lan gat keshben lad fung lashin Jesus Christ kat fung yang na matang lad fung ike akwak la limpel na kayo ka pasing na fashion ak yok lik na main chi wo nga te lie pen na tasakta te kan me bai wang in me kayo kita ka shungkom ke eving gomet lad fung kat lie na ke example lan met pacl ke Old Testament well pen na Jesus Christ we pen na apostle ke New Testament gaya lo jen mo ki ke kuno konchen na rom saptal ko fosing al ko sakal nim kayo makat pala ke mo jing and compare na ke glory she fa ta kon main che wo eta ko phone lang inge na gat mutain che wo ke shbin gat dala eternal life sing promise na sin mat life na kayo wa maskin pa ko gat pe kat ta ko funya na ke kastan gat dala yun gat wangin mi she wangin me yun gat enen na kayo wa lashvin gat ka sang na she promise ma la kyok taga mainche wo ko marching chalinge taga os fahk inje wo ko shata nginge taga os fisrasr na vingat li mas matram vin ke manda elche tok famed elche met fatok ke Moul chinge katin kalen gela kayo klum ke Moul chinge yakin cho ya evin kom shukya na la vun Jesus Christ elche tok famed elche met fatok kadin na kadin compare na shukya persevere ke Moul sing lal fung la wikat fos long la ko from kun long la ko na ke long non ko sakal me a sho ngai a we na shu sha cash up in Paing the go was a star me in che wolowos when na she was shakup in Paing the go was a margin trail and when na she was ishash in Paing the go was a ashur atong when she was kemet nagawa kaskas woke was the might matter lalos elosera weapon na inge na sin might pala kikip siya sumla kataga samsam kun masing ge
tu stia la kalemi la ka mutake Moul chingin de glorify mwet ka taka nak akflati ka glorify ka ke Moul chingin mana ka waka dara in mana shin ka te mana shin mwet te nak kincho we mwet aga fakisle na ke kulacnsap chingin akincho we ka mwet kya shap na ka wa fin fella chingin shigin nan ka Hollywood for example Vin kom som na Hollywood kom li shambram kun Jesus Christ na ke masom na LA si bella we me chaplain che further when some we mission trip che som si bella kat li met sakash met en enough kat proy willows proy da vin kom li leaders can LA we saying it na met nge force ke plan fel shike nan ko mai china gain lom la laps tolu machel mai kash singal gata manata paye el nan ko mai sakasho shike nan ko mai che gain xian yan xian Hollywood lom la lap tolu she sto sha singal gata ma mana paye sila nan ko mo ash shike nan ko Pastor si Bars Houston, long malap si siya. The flooded and Houston, may nga sumin ikesla, utsak na kalom siya nri sila siya nga. Pangay masam-sam kanya nga. Kakumuri makin ma-ansruman insang kaya may ito. If hindi, may kayo pa ito ka nga, panakalam niya, ewe na siya siya kaya pinpeling niya, takos star may insiya lowos. In other words, makatilusot na siya nga, kumanan stewardy, or makin nagyatok siya lang. Katsum nagya, me tastan, in kaya kaya mawo, sum nagya siya mo di saptawan ko, fasing ikosle, akalam niya pa na, lutut na wo mapolil sang na siya tumote, lem take, lalal fungi lal ete somliki lalal fungi singamen ashmet matake somliki kulacnsap na selo siya cash up kin malan Moul chenge elosin tiena in Saflah elosin fulia fin chaklalos tieke me cash up masakawul akketeyac show ashi yok na shir manakewa in akinganyegot Aleng ani gina ya kata ye fika forcing ali korsing ala kalam na pay Paul na sil tomote la kalam fat na silo sin depend on the me masakaw cash up may cash up sakaw my wangin le all sin depend completely on God kada tu inche liye ma pidel man bikela ta simetlala akalam ma reno fellas Erino fitia ke mana ko ay free yak siya bel nashkin nan ka fingat likiyac mashingan na ke Moul la sa Moul kun it's gonna change our perspective of life evin mana ko wa aknas na check ke singe wana pita la kalam na me katin tolla pellash focus na ke mai sakawul shkin nan ko Kaslan katagay nakis makinyegad. Te Moul shift ngay pa na focus point lasyo. Akatin nilo siya kasya plus inga siyaw. Makatin focus na kaya Moul siya bakatin fahk gospel siya may ngayon taka na kaya may siya may kasya siya. Pangamakunas as Christian kaya Moul siya nga Paul la kay akketeyac siya tumote. Fahk na siya los inte lalal fungi may kasya plalos may wang la siepel. Sap na silo sinarang mawo. In kajap kere mawo, in siwo in sang, akollah in sang in malalos na kayo. Pangay masimata ka kaya me kalatial me fos longo lu. Taga akalim me fahk o ye ke ngon in God. Eving baya ka chinyuan met Christian. Fahk o ngon e an in God kay siye. Na fahk kung ito ka lang siya ngan, kalam ke me mong pusher mateng kalang aru orit mawo, boshi siya limp.
Amali tu chike tasanga ta ka fa mo kadin sisa ke or mau. Na living sisa ke ngon. Byproduct lan fakon ngon e kalam ke Moul mo me auto na ro wona shin mwet. Te mai mweta ta ka shike ni sta shumor mamai ngon man ka de point kum kono ro in wo. Ma or ma wo pa ta ka ke or ma lomo. Man ngon la na kum leke. Na ro poli la kalam mi na shel to mote. Hello shin me. Sap na shelo shin ro ma wo in cash up ke or ma wo in che wo in sang. Akollah in sang malalo shin cash mwet. Pang ma shin. Mai ma poli li shin mai fin shakshin. 其实长那风呐，马了还是 keef， 马我是个的你是么么白白，所以那个咩 Friday 卡迪拉基嘛那个我卡迪拉基嘛那个我背也这个个咩，按住了那个写上我十的路，那么跟中那个academy 个 harsh。Bukul si pangpangel kena, mtain lu kiel, siapa penina siapa ena. Penina ilkan rektalik, ena wantalik na, talara penina il sang aku kiel ena ke masing. Ora ena il taka me il taka proy na singa. Il taka proy na singa. Evingat liye o ye sin na ke me sifac na ke senrian ngan academy mo. Managawa ko LEUM God. Nakatila NIL taga iko flan rektalik tal taga sikak matan yang Paing na LEUM God siak katlan gasel katil to pokol. Kesubin NIL promise my final song klikche ila sang ele become a Nazarite. La tolla Moul in temple in kulacnsap pa Samuel el taga katkalim kelail met nanan ka siete met pacl silan talik na din God nga. Alla yo kulacnsap Samuel el la. The katli na ke o yema may assure ma NIL mta ke ngan el taga na LEUM God proy katil to pu naro el taga ke saptalu me fortune ke sngaul onsu la lena ngan el kaksakin God. Acknowledge la le Srui kaksakin God NIL proy fahk LEUM God el nakline siya ke ngan ngarulen na siya o ke ma elorela ngai shan met lokalok yoking on look kisben kashalan got look na even got lie fakulan on the get tokosai ma tram from kinge tokosai sing academy mo el te ke mwe num na skan som riti rom sapta singlakus for singalit por vin pay sam look ke for singe akketeyac me tokosai sing 14 17 fin pay to tokosai lan ka tiema ke mwe mongo mwe num ake was misle engan sha kat singan matal nan ka pa NIL alright ke Old Testament taga fast forward polil chimujike me rom sapta singal or for singalit course to tokosai lan ka tiema ke mwe mongo mwe num ake was misle engan sakat singan madal pange o ye sing vingat lengan silal enang eta nataga na insia la ka tramram ke tokosai sima chisel de ka mai pamasai yang o met fair met ingayen met choose nga recheck ilye mo te kumpa masaya sigat sano when they'll expect physical aspects of life they incielos tengamna the spiritual aspect of life but I'll expect here. Apachi siya ka na kaya. Alda kain akmuliak ng lash. Minkat na fon na misya. Na ena ila lengan kaksakin God. Wang siya ka siya matal. Wang LEUM God. Wang siya wana ila lengan kaksakin God. Wang siya met lang wana katlash. El sang na fon na insiya ling kaksakin God ke orit malan God. El sang wen sinatal. Nik me chivil kaskas filang Mistaliki kaskas falatlom, the LEUM God el siya God siya manakawa el nanan ko rip ma nakawalan mit
In other words, likiyac mana kayo. Wangin tafung le kakbukwan God. Tafung le ke plan lala. Likiyac shikya. Etoko. Na nasikum masyenge. El fact ma le faloko. Na pangan focus point la como. Flokshinga. If you not much ito ka mitigi flokshinga. Nakatin na kadin ala loin na ke Moul la shengen. If in flokshilan God ka winatin God nga Jesus Christ. Te pa priority la como. Nakat weapon na tik na din God nga la Jesus el taka may masaya dal recheck ilya. Evin flokshilan lem nga wana shite sunu sapta or foshingal dolu shingal alko chak lem ye. Le flok misha ka Moul le sono los. Kate ka pa na intafung le ka Moul shinga. Moul la como na kadin alle siya masyashin kashaw. Jesus is sitting at the right hand of God Father. La floko. He's coming back. He's coming man to just to quicken the dead. Letako, lefolo, na floksingen pa ng priority la kuma. Aksafian mga pa may shet tisingen katil tulok na matskasap. Katil tulok na matskasap taga ke sham shok singal tolu. Nawan tikin tres ka lakalim ya sham nga taga kadin muwayak na rin God. So kas nga taga kadin me ito Moul lalmet may kadin kapash na sinmoeda. So vertical horizontal relationship siya nga taga katliye nakasifasyon nakaset yan ngan katil tulok na matskasap. Kataliye na papa na nga o yeshi mataga ke Moul sila siya. Even kung maum kasap because of materialistic stuff, natafong na kasap silong. Even kung kasap kun masakawul panake material stuff, natafong le may kasap silong. May kasap si may nagading kasap kun na pa ma insiyash nga ma kadil siya engan lang siya engan mong for fako ya makatramtram kun piya. The material stuff me main siya nga pa inayin usi makasap siya. Katin ekle matal, katin ekle matlang siya, katin ekle orik mawo, katin matakya o yalan ka. Pangikasap siya ke Moul siya nga. Na wala katlong ke pietitudes ma me Moul may insiyo may asura, even kung syuk may kasap lan fela, may asura ba ito ka nga. May kasap lan fela nga, wang na siya pe. Tapos kaya even kat syuk may kasap yung kasaungi, siya kat kain connect na ke truth Jesus Christ makain na. May insiyo ba kate askya. Aga may takali siyam syuk, singal tolu, kuwas may kulacnsap lan LEUM GOD, kaksakin inel. Lela ta inel in kaksakinyak, inge anatuk mapatpat. Ligi katalep naroto, lela inen LEUM GOD in kaksakinyak. LEUM GOD LEUM fin matan fel na kayo. Wala na lalaan lang liki kasha. Wangin siya wana LEUM GOD large, matalang yan falat. Liya mana kayo, pangay siya me masyum leke katalera lal poling nga. Fela siya nga may lango niyan God. Ikaw yung lango niyan ke fela siya katashka nga. In other words, infinite, sovereign, tina confined na ke space and time. Wangin mutawaek lal, wangin Saflah lal. Ito mana kayo, li mana kayo, omniscient, katsipang. Kali ki mana kayo, lasyan na kayo, shikin nan kayo kung kapasyang na katsingan, niki na kat mo kat pay finfela siyang, shikin nan ka. Kung tola pala su katsima, may kasap lan fela, may tasang rela, wana yung katsilalos mi siyang. Ito la, masakawul pa nga, wangin na, shikin nan kayo kung kapash, akfalat yung katsi, lalipre may siksikap ke Moul siya may siya mo pa ito ka kaya di katorek lang din akflat siya ka pangayon siya matsyetan nila siya ka din itayak nga we were created to worship God. God worshippers lang God may in kaksakin God pang relationship lost na sin God God in kaksakan na Now, at the same time, kadin serve him. Kad serve him,
fahk kospelzinge. Ke Moul large. Som fahk. From Jerusalem, that Jerusalem, some did end of the world, get in fahk. The Moul kom machine. Get in kaksakin wolacna God. In Belna go Moul large. Get kaksakin God, son of Loklal. Amo bangen me summary na. Toto get in fashion mit na ke context ke belzinge. Na togun context and tikin treskel letago. 1 5 year iplalap duel fahk ke tuste. Fakolosje. Tikin treskel ke dafo nerum ke belzinge. Lo kaksakin God ke matanglan mit na ke wana ke belzinge. Namna fin onsugo in wela na nga fa usut pelo. Kal fashion mit tikin. Tikin fashion mit ngatin na lion sugo. Commute. Tikin commute. Tikin lomanlap. Kaksakin God ke kumkain uskat me akketeyac ke mande aferne ke shettean si confirmation na bangain shot na shum Right? kloke Lomanlap kilin. Thailand na.
Kulo. Angan. Kulo ke aru moniak luman tema fresh ba kumralangin angan. Kum daga konyela mamakadak fashi ke tustea. Highlight ye. Ale yok na baspe. Na fast met na kiplan sender skoola. Ngam daga ke lazy names ma kumakalimia. Manain follokin kat minak esmakin yekat la sima fakekapa. Kadin kaya kalim yekata masap malemil me akalim cited. Nakadita la pa exodus longol tolo kiskalit kosh. Ka finit Deuteronomy on kosh faslime kosh maram gelangsi. Na Deuteronomy longol ay kosh fasin kiskalakosh pa akalim ye kelos paikle ilutak na velinulehanga ma elos filmataki mama kade la kaliming in je wom ke fan na pait kana yorolosan national because na ke on ngolal because of course flip side ke abangan silinga abangan no vastament ke me akademia kom somon na ke me kalmeyen elsemet fatok elsetok famet ngamo akademia silum ke motorek ma alena illustrate de la kalem ya la kalem na kela la pasina ma else matagam dokkel du dangalat se finawal gosh asieta ka ga wakos delis la pasi fanna na enche ma keta ka dam lipan na Mr. Lipan pa kat meta ke molin metlasha katorela ngam tan kulacnsap wala pat. That therefore I'm entitled la mga kia pa me akfashiya ko. Di pangatok sa LEUM GOD el siyena. Ki kat fast na met na ki melody sing kat finin na ki introduction sing ita na sing di sing fahk mo checking all the boxes. Ilate sima nga kumin check mark ye due diligence la kat finemoli lomsi. Ka finemasay lomsi menge katinan relamit finas me boksi kat temaki nakatitala eten nakain fail project si makade akfashingan na mekal mi yan nakima nga kumaskeo menge nga kumit kulacnsap si ininaske me nga kumit kulacnsap si nan sintin kekin nga kuminte shemlake nga kumkain kaliye kay sifas hermeneutics ka me kanin oye fa kama lutiyak kaya scripture nga kaya akat finkof lang ang liyamat wiya sa samsam na sikil lang siya where does that take us naralila ka din likiyac at check mark nga ninte on and naka din orela mga ninte long sikatyak ke Moul singe listen context singe na ke malutisem singe el likiyac wikna ikashmet liki maluonge Jesus crucifixion and resurrection in naka din akalimila ash en vakisi ash sipyak sivin saksinge ene naka din fakpele ash katang lasi ay nakilakalimit tukun lendolu ilakalim katangla mise katangla kelyak makuliklan fela na akalimia ke bulan belsinge metigi masi sikiyak ngela sikiyak chile lutige belsinge ke meto saptas ngele fassi fakla the location was on the eastern side lelen nakatalep ke Jordan River in Fel Jordan abange nara kita ko ke meto ngele fassi an fak matukun chise fak maitari med klemer shuman ke meto ngele fassi an samsam ke eluti ke payak fasilika tatukun luti siya el somliki an Galilee ut katalep in Fel Jordan na Judea in Poloyan singan region singan padel bangon no Pariah but Josephus
ma etayak me historian si Jewish historian si ke. Meluti si makatash ke mo singe kat finesom kal nga yak take max singa sapta singa fos singa lit kosh nga tolngol si kadaliak parallel sila el epena luk singa lalkosh fos singa lalkosh nga tolngol. Samram kun met cash up si. Ke mark gospel mark samram kun si met cash up. O ke luk singa lalkosh samram mo met cash up si. Nara ke ipsimet ke maluti singa fahk la tjia mwet seta del tena fahk inel. A del fahk mo el kasha ba el fos. Na kirsi ben tesek nesin singa nara takko ke kospellan meto ke sapta singa le fos nung luo. Ay pe mark singa le fos nung luo. Luk singa lai kos nung dolo. Apkan in fahk masifan na. Mga parallel siya. Ke meto singa le fos nung luo. Kemet forselong mainge. Il so marle na tuas la ke mayen el siemet na kashap. Mesi tamle lipan el shmanta vanatarie. Met kashap ne orela elosana in ta file likiyac na pelma elosin na kata men elos lalalfungi kash peloske sen gamema. Nana in ta idol sil manan ma shulala sitel ananalunusi. Kospelon mark sa pasingal fos nung lu fakla ke met selong mainge met forse met kasha si masman ya ke matalar lena sa perle el som lakal ke inseto wash mainel si met na kasha na synoptic gospel jafla singal luk singal alkosh synoptic meto makluk anen fak masifan na di fakla luk ay lang atasak ta ke met selong mainge Arlena tuas len siel. Mayen larul na kashop. Kung ganda tuas la singe ke meto singal yelong luo. Kung ganda tuas la singe ke mark singal fas long luo. Kung ganda tuas len siel ke luk singal ay kos long dole. Na fahk ke meto singal fas long luo la el fos. Na masima akketeyac ke met singe ba el si met me del bangon ruler. Anayin, met kol ka, met tafula masa pa akketeyac. Akketeyac ke luk singalal ko, fas singalal ko. Fahk mo, siya met kolan, met chu, el siyak sin Jesus. Matitiwo, menga na narota nga fa usui Moul mapatat. Nga mo kasin siyak singe, met singe, met fas singe, si tel ma rulership nge. El siyak tam nga mga kum enen loang penakela. Kami el makina pa siyak ke mandamalipan ke akketeyac na fanen si malrela. El samsam kun la ka as event si esikyak ta ka samsam la la nges na ke as event si mametalal fungi tap na apa na ke si Tesalonika sapta ko fos singal dolun ki singal ko akketeyac ke. Na ke ngau si masinga na ke samsam ke pel singe ske mot ko kat fin folok na ke pelal noa. What happened before the flood came? Mesikiak metigi mesonota ta ko. Foseklan ma me o karakter na ke makuluk ma meta patatyang na ke. Nangat malien kataswe misinge. Inge pa for Los Angeles nge. Aksok ng sogek, ungay ng sikiyak, sunod, earthquake, menge pengakumlala, ininayin metloke, na fakat kain, mutawaek, forekin kain syuk, in keniklas na sinkat. When, so far, nagibelsi nga nga mga kum ace, ka treaty ka na spare tire si. Dayak, siapel na ka din na lakat sumnorod, prayan na sil. Siap ka tara, kaslan ka ata, ilan na pa-face, kat sum, ulma may fall na ki, mula siya to make us look good. Skinan ka, faksingan. Nara, ki, look singalay ko, fast singalay ko, met kul singan el siyak, met lutiwo.
Mengay na ra. Tanga fa usui Moul mabatbat. Na kishipin akketeyac na designation lalanda elmet forshe. Anan mot kayak mo kal elfin rulers ye. Na manashun mwet siya mang senatrin. Mwet penasas lagi me masapo. Alat pong yung mwet kisyan riskul nga siyak siyum la me senatrin. Tasak ta rulers yung fakiyak mo el ruler of a local synagogue. Nara fala na kisapta singaw liya ki meto. Pangipel si ma opinion mamita fahk mungul kaya mata polarize ye me sam kun Johnny kos fa singaw lu fahk mo has na mungul mwet akel siya kel Jesus. Katang mita fahk elmet na wosi. Akata fahk mo. Ilaklal fun ye mwet. Look ya postam ngal siye falene ke look sapta singalagos fa singalakos. Akketeyac siyen in Samaria ten along se shel Jesus. Nara ke pelsima falein upgrant pelin to kaklem na inkasawa. Na ansin lem last Jesus Christ el utela sel mo ilesom na Jerusalem. Na mukuyak som. Nakipe na maritsingan ke lukia. Fasam ngaluan fakla el sapela. Katasin mwet tamalutu din so metlakil. Na siti shishikin en Samaria into akollah mana kaywa na sil. Da mweti na en seti lang se sil anak akketeyac. Mwen kalem mo elesom na Jerusalem. Na pa me elos mutawaek forek kipelsinge. Kishipin mas sangaya kengen siya sangalingan. Mwet Pharisee ekata mwet siya. Tatsuk na madalin sang telal me akketeyac orela sham Saflah kel. Na ba akketeyac isut ben na fale akketeyac meto sapta si fossin first sifalen den ke akketeyac Jesus departed from Galilee. Naltaka on the coast of Judea beyond Jordan. Nataka singe pa takate orela encounter silal ke subject matter si makatakan samsam ke singing. Nangatui win ke pel singing an kain me tui nimas kogof ngasi osokon ngain me kasikat na bat kan ke iplung. Tamlipan at sang katamat ke non nasishkat ndalong. First na mate kulo. Al angan.
oana. Mwen long, nalilipan. Natalong ba siya? Have kan in na. Kaya nga kan long yun na. Sakuluk. Vast met sakluk. Okay. Kumakalin met una. Kung the Met minister, pas wel lang ya. okay, una. Anay kung minister na siya dahil mo kayo natin na isamulos. Kaya wala kung kumakalin ulos. Kalamalap. Angan me. Ito met matagal ki chunlenon ko siya finan melim. Pangan. Kaya kalamalap ko de. Fast na met ki me. Men du synger harskar om noe kontekst og introduction og hva som griper med. Men Mo pretty man much kommer jeg til å ta med. Man ka ya botar. Ki kanskje langat. Og fin bare det første med det. Vast met. Vel, hva skriper med det bange. A seeker's inquiry. Arskisin siyak sima alena med tako kipelsinge sin med forskninge. Na meto singa lia for singa lon ko singa long lupa ipsimet nge. Kat finna loang na keta na. Kasin siya singa fak mo. Ka fak singa mo sipela met forseta ko. Na rin chisa siya siyak sil. Pangan sincere question siya. Elta ka na yun lem. Elta mo ta sabel de telefon. Elta ka na siyak sil. Met tuti. Orek mawufo kaya singa inina na ro. Tanga fak ka inaismul mabat-bat. No, naging akademia ki snap gospel tolu ma akademia ate si fanna ma singa akademia la el mutkana mo eternal life singe fusilal kya balbangon mo masimal ka nurek manake ka molela ka oyesi kasing di safak mo if you eternal life as something that one achieves. Pangan mut kasilala. Na meto la kalimika account lala fakla. Panga fakla mitsingan mit cash up si. Akketeyac sel mukewa som likiyac siya mit cash na yurol. Asikak matande yamatal asiyak sel. Matudi wo mengayar at ang ankain a small mapat-pat. Kikospelal markail, akalamila, may tingi kasas na rol, ti tui kaskentel na sil. Na naging ariti piya nga singalal ko siya. Akalamila, el siyasin, a certain ruler, anan mat kol siya. Fakla, siya mat kolan mat siya, el siyak sin tisas. Matuti wo, may ngayon na naratang afa Srui Moul mabat-bat. Na balance si masikyak synoptic gospel nga. Mafinekan siya fahk synoptic gospel ba meto makluk. Synoptic ilda kakasing synonymous. Anen ayan na siya. Nara samsam singe dialogue singe samsam kundi rich young ruler. Kasinsiyak sila la kasinsiyak na uwusi. Na ene na pa stop sina kenge nga kumin na dala nga kumin nan mot kek misinge. The answer is still vital today. Mwet si matakange mafak mo force a ruler singe. Analen naman kyalim ki kata lutilan lemo. Analen na siya lang aklal ki eternal life. Na Kelta ko nge pakalimiyak nge. Ilta ko ilpileshala. Risking the criticism of the Sanhedrin. Ilta ko stakluk. La siyasin mwet ke u lalmet mwet tinge. Eka in fact la kya safal magel. Ilpileshala mangan. Nabangan me akketeyac isngalon ko singe. Na masimata ka na si kominan kay ngina. Fin pa sifac mo claiming to have eternal life. Kishipin because of their acts of goodness, me faklak num na ke.
How would you respond to that? Nga mo people fakale kalem la kad enen na kadin test the spirit. Kad tikain me sham kun manganlan God assurers. Nara kat sumniki kelatia on kos fastlong luoin usie sio ye makat kain etana ke me fakolan ngana. Pakelem ye klap emet enen na nas kalem ke langsi. Ingan mista mong fusesh kalang rekma wo aru pasisel si fena lemfe wangin masapline maingi. Nara masima siyang kimul mapat-pat nge ti mga kong personally can achieve it. Righteous living ba inanaya ka. Nakifa singalit ko sa singalya pange dahil fact may initial reply. Anayin top simit lanlem na sil. Napafact mo na sil fact if akum siyak kemasya wo. If akum siyak kemasya wo. Kat mo kayo na pa wo. Kung fin lang siya ismo mabat-bat. Liang masap. Namit first siya siyak. Masap fa kaya. At siya siya de book. Nikom akmas. Nikom kosro. Nikom pusapas. Nikom rek loki kiep lanmet. Na konfin niya na ke nikom akmas, nikom kosro, nikom pusapas, nikom rek loki kiep. 11 na so kasa. Pangan masap akon kos, it kos, al kos siya funny na tina. Pangan masap ma current relationship las na sin mo ito. Whereas kung finli lelen leya na ke, ni komesya na kaksayak, ni kumura na sin katay na masalayla, kakatay na maanin kasaulang kafelatin, reality, vertical na sin God. Na ingin am to kalim lala, oh okay, I can see life ako. Esumsak na finola, kaya o ita kyang yotluo, lenusta ka ke taple da. Na fact pala, kilakalim ye ang sanakin papato mo maninekiyom. Masapsyak na may ko siya bang, lang siya matalanlom, ay na kum lang siya kum si Vena. Singaul siya bangan. Lemil tingin na mutawaek na tupuk kasin siyak siya. Pangimal sang na sila. Na kilsang na sila mga taurela na inas aten challenge siya. Analen fact mga na sila ti moklilek. Na pahil fact na goodness is not measured by one's work. In fact, only God is good. Masimalemil ki met singay nakila na kaya pange. Len kunayak la, me kalme yan, wo singay. Stagluk. Top si mal siya kaya pa, ngay ace faga Moul mapat-pat singay. Balemil akalim yan na sil. Kumin ka na me akos masap. Nalimig or shin masap singay ula pal sang na sil ngayon. Naisang limikos ni kiyakya. Naisip ba toleng masap sige lifti ka singalya fa singalal kos. Mafak mo lang si matalan lo mana kem lang si kum si fena. Nikum rek folok sak na sin katay na met. Siya syukya sangalom na silinan bat. E kumin lang si matalan lom ay na kikum lang si kum si fena. Ngalim God. Na foslong ulan fakla. As anayin sincere claims pa fak mo na mwet for siya fak pang sincere claims ngaliyang masabing na kayo. May pengayin na nara. Liye self-righteous. Lemil akalim yung malafaka. El siyak sinlem. Lemil fak na sil. El tenaliyak.
Mayne fo el pangon mo elak falet yen fon na commandments. Masap mga amda riti ke alun tu tenge Exodus saptalungul fasolun kis ngalit ko siya. El fakla el akfalet yen mga kewa. Na pa lemel fak nasil. Kom som kakayakan na maluman. Belsi mal faking nasil mga yan na pacl dalam mutawaek tuwastang itketlal. El akflati masap nga el akflati masima eta kasha matsaya. Na fak singi kalme pa. The answer was that keeping commandments perfectly could not save anyone. For obedience is not matter of law keeping, it's a matter of the corazon, the heart. Pange masima the mind bending revelation sima ikesla na sinmet forsenge. Papoil ramram kun ke Filipai tolu vasimegos ngeon kos. El ramram kun ke elosma akflati masapa. Na el sifena el faklang ato kos laging alin alkos matwe. Men pangan siya madalin na nakflatia. Lensya alkos likiyac inge Kosrae. El fahk pala ngay susta sima di Israel sin Saflah Benjamin sima di pru na Paing. E fin na ke liang masaplan matiu nga sima Pharisee. Kan me pa liang. E ke sipen yok moniaklak orang nga akketeyac church. E fona ke si waso sima el ace ke sipen ilakos masap wangin na mga tafong leke. Na sudde fast na met lemel sulbe vange na lemel fak na sil kom finke kom in wolacna kom som kakayakan na malum na kewa e sang moluan na sin met sa kashap na e fast me kashap lumin kasao na kom fast tuku met singe fakla eluke masap na kewa lemel isyong ang masimal tuto leke. Mesero, makumtikan kaya balakat. Fakkis gospel John saptalu, fastungul akos kilongul mekos. Fakla tarak ta chiya siltiya na si fena, foleang na silos, may nilaru na na ito mulan mweta. Tiya ini nakatay na mwetin fak na silki o yan mweta, mayan el si fena alita manak kaywa, mani na naklalo sa. John is na fakkis saptaon kos fason ungol siye. Wangin na met fak man maingin na sin Jesus, al si fena itala, elos mungul ke, o ingin fak na silos, ye maingin rako was kifaleyac. Mwe Read kita kayo nakalimin na sista, siya sila tatari manakayawa. Nara, uskak singay pa, el siya kikasya, lemel fak na sil elale anain mer ala koyesakin fakla elakflat yaman kaywa nga kuminintala nga kumwet asensi ka luwa ka tolu makatena perfect metol me kos fosang alal ko sel akes magnikat mako senen an si wolacna ona ki papatomo sin kasao el si wolacna kat alef totole kat mwet na kewa totole pol el fahk ona mas la fahk wangan simet siwasim tan gat wangan met kalem ki masiwas wangan met sukat elos na kewa for la likiyac elos na kewa tafong le wangan simet ara masiwas tiyan na siye tamasaplan Moses tiya kay naksiwas sila katenama. Inge itaka na siyesh, si finchak siya woliki nama, kat ta finchak kemita. Siya akfototo ye kat na yurin kat.
Na bara lemilita na ke el siya matakang la el tafung le. Then sum ko kagan na mala Jesus' words, if you want to be perfect, can be translated na ke perfect siya in na kadin matalak, tu fingastan kat ke mapay juastan kada. Di may tiyel mo, nga sunna ka na sa sin masap ngayon. Ilma sunna. Now, it bangon mo, he had attained certain level of perfection. But the law was not the standard of perfection. And what is? God is the standard of perfection. Di masapa. Kaya faklan lem ngayon, kaya silala. Faksan natin, siyasang nakum na iniwal ki falat, bright lala. Akalim yun na sila. Oh, kung pangan mo me, kung akfalat yun na phone na mangan. Eh, kung kagan na malumgan. Isang kasha. Shakna lissala. Ilang, sell all you have and give the money to the poor. Na challenge siya expose ye barrier si makaben long sila klande sun mo mapatpat siya mesingan kil siya nga kail sa parlane kakayakan na malala akalim ye his love for money or love of money na attitude lalaan or alay kanaos na lang si LEUM GOD when elta lang sila masisaye panake mani ka may kasaplala. Di anak akalimik Exodus long with Pastor, do not worship any other God beside me. Kalmi and fact singe pa might si matakaksin siya fact mail ukay manakewa na lemel malasong kukakan na malal nga might singan eldena wholeheartedly. Eseleng na phone na kaksakin lan fast kun LEUM. May kasaplala pakatlala. That's the idol. The Mr. Liban ilakalim ipienga. Elfin de faleak mga na elkanaus na masap si Meda. Pangan masima takain kalim ke ipsingena. Naram, kita kasi lalal, bangon na mo, ilorela. Al Jules Bamut kima, he thought he needed to do more. Palay milaw, there's plenty more that you can do. Sumkagan na malungan. Na ba, ngayon na yun si matakay na kaliminasyesh, kading karangan, attitude lasha. Attitude lash na kikain o yangan. Fact na ke reaction lalang ke fastong uluan, ke may force siya lang maingi, il som e aule na tuwash lake, may nilsimit na kashab. This man's many possessions made his life comfortable and gave him power and prestige. Paano tamlalipan nila akketeyac kaya? Kimange aslala. El falada kinko e ayepe el mutawaek epel na kelikina finwangen lenkan som sukkekat. Na masima lemel me pasalla na ke pride lala pa maluosi. Security lala pa na ke mikasap lala na identity lala. Il tena lang si flek malungi. El finlang si elin na len leksina for la long malemi lakalim na sila. Nangamo me pangan mga kanakalim yaki me ipsimit ngen namlipan braknash tabela nga ramramne nikundang braknash kafkama me Tigi nga bang sakluf. Kumlong bread? arsma me fahk ipsimit ngen fakat Vasnamit. Well, onto go ngayon sang Saflah finko. Vasnamit.
En lanay bangen. Tingin bangan en lanay. Kung gulo man lap kaya kata yung kay simitngan. Kung fast namin nagipsak luan, tingin. Gulo man lap. Well, alif todo bay pyak lunge kat strong nage. The Savior's instruction. El na mausi Moul bange pa el akademie. Na façon tolu no long la ko shenge sham kun nage me o yesi matam lipa ni lakataye ken na pa ya. Fakta nage stunning declaration si bange. Fakta na chisil fakta sin matamalut-lut. Paya na nga fact na wiowos. FR le na upesi met kasa pinuchak na intok silan kshaw. E nga sibile fact. Fisrasr so kemelin fasasta gematan so ninal. Ligi met kasa bin ilyak na intok silan God. Kelemel ngaitang ni matamalutut mailutingi. Na elotelos ke o yesima met kasa forsinga tako kasinsiak ke Moul mabat patinge. Na para lemi la kelemie e ale na upe. Ale na upe. Kasing disal fakmo. Jesus explained that it was very hard for a rich person to get into the kingdom of heaven. Not impossible, but hard. Lemi lusi me anayin so kaksakin machus ngen. Pasam kunyak mo. Fisrasr the soko kemelin fasasta kemutan soko ninal. Ligi met kasa pinilyak na indok silan God. Nara la kalemye la eupe na sin met force kasa psing inilyak.
inge akketeyac la mwet met forsinge el stumbling blocks. Pangamasi may Kosrae. Samke introduction ng asanam ke check mark. Mga si check mark na landieng. Nakikasap la physical needs la me ke kash pelikan me ace na kadita la keshipenash pe sanayrola il self-reliant il depena il kapena indes shu kasha yurin God pel na kayo ma il feel empty am dali ka tamo ite ang katsumni ki mola estasi man sa akperyakin siyes o yes nge el temporary masima sham kunyak nge pa mesima el canorela len canismul ma patata sima akale mo kung ako min sinsin kina baka dindila kadeka na in lack what is more important pa mesia pa eternal life si Moul ma pat sima sham kunyak nge inge lemel chud bena sham kun na ke oye makan Kosrae progress lan matching na ke Moul ma pat sima sham kunyak nge nara exaggeration che oreklens ang illustrate by I purpleize ma likiyac ke fisrasr soko gemini utake mdaninas ko Fakao yen masima shamanyak nge ngan chidbaw sikatin riti in makalem ngante mambali ngay sifilpa na fahk fisrasr ta soko kemelin Saflah ke mtan soko ninal likiyac kasha piniliak ng dokshalan God akketeyac ke masing point sila lang pa mutkayak mo asme anain wall sika gate nako kium tuil lang ngeti nakikit si Jerusalem nge kumeli anain ange kumenan ngetatanan patsi atin na patsi gininala na samsam kunla fin kemel sugonge ekain falet na ke le KahsInKol na analan kalak na kakasik ta innalan islamana ke wakela na valutia na mana ke wakel ngen el kapen mutkayak na ke me kasap ka masay na laklak na ke na me la wet na ke na mayang na ke gate ke belsi model chunen eninan wangin package ka cargo ma nara pangan masimalamayyak na ke pitsesingan pa siya wasongon megos ngilong dit gosh kimet tamalutu de los long ma inge los arlena fefele na los fahk yo inge no second Moul di anselos fine pangan na akademi sese ngadang selos fahk mainge kuflana reksin meta ekat ilkay nara mana kewa pangan en simasifela sa takakea na Peter kasla fahk liye kat fulie mana kewa fastukum na mek kat eiske molin mweta patakang tamalutut nga ke wala Peter kita lame kita sis la mana kewa takaw ko lem nga apang faklala when you run my choose tangat ang liye wealth may cash po mo blessings si matakayurin kat me na edel kiyabin nan ka mo reward siya for being good a sign of his special favor nakatfin mo ka if the rich those who from the disciples vantage point seems to be first in line for salvation cannot be saved na sinsiyak si dalalaba then who in the world can be saved na then akketeyac la
For salvation is not possible for anyone from a human standpoint. No one can be saved by his or her wealth. Kay achievement lalan, talan lalan, mawilaran. Masinge ka ditala. With God, everything is possible. The situation, masimatash kinga eltena makadeflek fintraksi. Kadelita manake ke eternal plan silalingi. Nanki vaksilat bidang el sige akalemila kame esikyak na sishke. Kadin kain me flek makatarangi ke kat sistata ka wiko mo. El fakla katlafakin katle kadukoy panglo me nam katemme fine pangan. Masiral nan kangan na mayen kinga fak pienge na sin machu safin kasha pasurin matsi na del bangon mo mangay makiurik maulal ma ilaro te bangay masima malutu chinga akkalemi na siya akkalemi ak pagi uleng mata la kadel sang reward na sin matlal mataki maswas Pangakalemi ke tutronomi longolaiker fascinake singalakos makalemi yakla kome palain siya ke mange konfin mata inuke masaplan kada na in fact la lemela kalemi sil Peter ange akosten immediate reward el dalte link te para masingan sikiyak Efine pang na kalman ba met bu pel na kay wa dele cash up na finash mama kay ukta ko aklen yaksin mo ito na kalman ba me met ngen patachang di makuluk. The disciple true reward and ours was God's presence and power through the Holy Spirit. Masya may kitisimal sinasikomo pa elolela metigil sa weka. Nga likiyac wiowos kawak singe. Pangan matal. Na inwiba na masingan ilakalemila me reward si matagkeke eternal life singen. In fact, kemeto singa liya fasungol. Na mitfo siya fact liyang masabingin na kaywa me pengainin na nara. Napa elta book na sil fact na sil malen so morela nga ko min skisvena check mark ikat kat finita kalmen fact silan lem na sin met first cash up singe kat lalmet medin si fena la malape la me katita ke ma akademia ke kaslan gata me nga kom fototo leke me file nga kominara infal na ke makastal akademia. God will reward his people for faith and service. Kosing anek, arulen ang siwo, to yok malene lowos in Kosrae, to inge elos kalye met pacl, simta metigigos. Na aksafian maluti singe patakake, ulela singe, na siya fahk na silos, paya nga fahk na siwos. Ke wanda din met elmata fintron mula na lal, ke wesasya, na kawos met singal luo siya fast tuku kinge, fa wipe mata fintron singal luo. Inan ka shuf singal luo lan Israel, met na kayo wasya flia lom, ka met lel, met lol, ka papa nine, katalik natal kisipak, fa islanel, mainge pel siyo fok yok liki, Ele sera usui pe Moul ma patpat. Met pespesia met in Bellinge fatok. Met pespesia in Bellinge elosi met. Na pantop sima insang tapokla met tamalutute. Pange aksafien ipsiak lunge nge tafelaki onze rolan met las utwenge pela
sang pelal tam li pananda ko me usesi akketeyac ngay na sikom kadin me kalim ke in we benamal renatari tam liban ay sida gnon su ko na got fast na mit Pero Ada nga pot ginasyo mga kilin. pas non singat Matla no shoot wa pangan. how Pangan kilo malap ke. Shoot ke get 2023. 4 yatari Yet are you? chuna non gosh Okay. Kilo non malap singat tigin ke. Akta wo we ke ipsimed ipsiak lungan. Namna smiti gat sum kaliangan we ko makilin matlash nge. Intagal tamnal rimas. the Well, minister let me see rimas na na. Well, it's not even evil, but it can become a barrier to your faith. Kulo malap. amen Akta amen was Kilitina wo Euros. Keep it up, Tamalit in Christ. John 14:6. In Wigatel, on in Gatlin na kayo wakat Moul. Tayo na nakakataya. Fun win. Fan win. John 14:6. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kulo malap. Na tamalit siya pa weird pang eh. Kulo malap no well Mike. non singat Kulo kat kartlo man. Nga lap lo ma kawak. We bat mo ma. Kulo malap kartlo man. Tamtayin kelin kulo malap ke kasi nakataya. Akaye. Procula Nathaniel kulo malap kartlo man tamtayin. Sherlin no da kay wo kulo kaksakin kat ke Moul kulo malap. Pat sikra kaksakin kat ke Moul kulo malap pat. Lang lash penangan. Nasil na talpe. More.
Tamtal Terry, Glomalap, ikaw wala na si Wos kaksakin kat ke Moul, kum Glomalap. Na Chem langan, wala, Tachem. sakluk, tigin megil tulenne, Glomalap, En luo. aw. Tamtal Milta, tamtal Paul, o tamtal sisak tolpe, tamlil Paul. Sisakluk, well, bangan, katispela, in kaksakin kat ke, di na wu matagay na kayagat ke Moul silash nga, wangan na pa mga kumkay na rin. Wangan. God for lauli akollah from get Jesus Christ. Pangan means of salvation magayno. Pero siyang makatuchat na kaya Moul siya nga mo lal fung siya na para byproduct siya mataga kaya malan nganing kat kay shaving kat akosten faithfully obedience kaya mo or mawo ito ko ito ko or malan kat shishtas lang kat man kat aru na kaya obedience na kaya akwaklal nakangan matal laling kat kay siya pwen kat inara mawo. Met kashap, mugul kashap siya som nati gina. El tina fulog, el som nati som sa perle. Gasparle. Wana factual dream was being may kashap bakain become a barrier. Su kaksakin ga ke di tina wo matagay na kes makinigat kay siya. Nake tokosay el siya tok famet el siya met fatok. Yung malap tigin treskol ke pero ni kang na to malak rukun tuna ko in akfat sila malituto. Ako lang malap na sin mat na kay walas ko sa ke taga porungo yok tigin na finchak na kay waka din Moul kin na phone na masimle kamafakyak na. Pangin samsam in kalya lo ko tigin. O should ko na samsam lomte fa kalya kay si pro fin mo. Of kya? Hale wo. Me. Olan. Savia ki unsko lan metlaşkı. Kal not a million. Dagalan galiye baye. Good. Fatna metigin. Kaksakin kat ki katagal ki lusya singe.
And we come in akollah but we are ngema the Mr. Rimas kulo malap ki tako supporter me fahk na yok shibe nge tamlel Mike Noel Mike finitam dal gelin ka me oyen oyen makusta ka supporter mga na sishkenge at kulo malap na si woske Mr. Libanash me fahk kilometer gali Tigin, first mate, kung gulo malap. okay well takeaway si kemaliti singe the life that lasts puts God's first. Moul si may kawil pata pa inge pel na kawali likiyac atmit. Pingais ma singe takeaway singe nga alingan kun. Asyuda na kalemye masima taka yok ke kuno kon sige mantingan. La kumutyak niya nagkiklansap singe Tepangan masima maki ko wimo me winain kasawo. Anaging akalemye ke tustia. Mwetlash makalansap ma som daring Finde mo tsupolas nge. Del te us tapping del te us trona som. Nakmasloan ke malutu tsinga koye. Konfinash luk mo singe kumutyak. Kasas na yun lem. Alarsanan mamatakain kasang katingena. Konfinash tinorek ma metsang mwet inikol kawi. Tulokon niya blessings lan kat na siyuma. Napana ngara kamen faklaka. Don't shrink yourself to anybody's expectation. Masima ashke pa si sarang amdalang si undof koton ulit ko siya. Ashmet kol si siya nga epel na si pele na kewa. Palem Jesus Christ. Pau si kastal katutinge. Alvin fa koinge. El siya met fatok. El siya tok famit. Layla ka din ita kalme. Man kat finte ita kalme yan mga kat fong. Katapayan lasi pa na in falfalin misya. Katin na kadin ukakat laki kastan kat. Mange usi na siyes langse. Engan. Misle. Aru rainbow. Basisel mong fushesh. Apan ngara kita ka oinge na siyesa. Pange oye makat leis kat papat martin kasha leis sungyen kat inakkalemye. La me elin siya ke makatashkya. Fakulan nga ne kalem ke makatashkya. Glomalap ke katakane ke pelsinge ya. Megalye ke proe staklu ke patelash ke mutawaek keshben. Ashkata complik me issue ma glitch ma sikiyak ke computer ndi kat solve mangandari. Nakmas wiya kat kalye ke proe. Kat pashla yetum kat flatlash. Glomalap na siyum. Ke kumuskat me ke pelsinge ke mutawaek yan. Tagay nilasha kat nusesiyum ke kasha. Ekatakilin lam kulkat me ke pelsinge katin aksafye. Dutilash. En na kayo man na kayo mat fototo laki kat flela na in boom kat papat marsing shaw. La kume fan na ki maingi kayo na yurin metlash akkay kat ke. Fototo lalash kya kataya kume ke stepen na selos. Kat proye cash kat proye ke met wiyashma palamanaslan mano. Kat proye ke met lash mamta ke belin yokshala asor. Kat proye pe ke met lash talik na tas mas pe lomkel bos. Nanak manas papa kumetala kat met kat fototo len mapespes. Tas ta kelang si lom kum spama wen kula si fanando. Indaga akkalemi na sish. Lala fa ka Moul lash katin kasas na rol. Dahil makain na kanusi. Kenek pa Moul. Kinem kat fakulo. Amen.